Un feliz sábado cacho munaspa kuyamasi. Sapok nikichis kunan día seguro. Kusisqa sayarispa kaygichis porque kunan samakuy tiyapi kasanchik. Tal vez alistakusaygi rinaygipaj tukuy medidas de bioseguridad wan iglesiaykiman o tal vez wasiykipi qanqa kultuta ruaspa kaygi ichari iglesiaykiwantaj. Mayqinpis kachu munasqa kuyamasi pero kunan noqanchik Señor ninchikman haywakuna tiyan. Chayrayku devoción matutina niwanchik hampi kasan alabanzaspi nispa. Imatanita munawanchik chaypaqa invitaygi kunan kicharinaygita usqayta maychus kasan kay carta Efesiosman pisqayuq chantapis chunka qanchik hisq'un chikllashqannin ajinata. Qankuna ukhu parlaychik salmuswan himnuswan chantapis Diospaq takipuychik tukuy sonqo takispa Señorta yupaychaychik nispa. Sapa ukninchik munasqa kuyamasi. Kunan día apóstol Pablo niwanchik himnuswan alabanzaswan parlasqaykiwan qanqa alabay Señorman nispa. Karen uq warmi karqa maychus onqosqa pay esperasarqa uq wawanta. Uqnin wawitantaq sapa día takij karqa hermanitunpa wisanpi kasaqtin. Hinataq payqa doctorman rispaqa wawitanqa mana allinta kawsasarqachu. Chayrayku paykunaqa usqayta llakiwan hospitalesman puris rirqanku. Karenta huk día aparqa kay wawanta hermanitunta. Payqa takipuq karqa wisanmanta pacha. Hospitalman yayguspa hermanitonqa takiporqa alabanzasta maychus huch'uy recién nacidupaq. Payqa allinta ruwaspa hermanitanta salvarqa. Chay takiwan nisqa wasqanku maynata doctores, enfermeras, samarikuspa kallpachakuspa kasqa wawitaqa. Ajina kikinta munasqa kuyamasi. Alabanzas, himnos, chantapis Jesucristuman parlarikuy noqanchiktaqa kawsachiwanchik. Mana chayllachu, sino nillawanchiktaq allinta noqanchik kusikuyta atinchik chaypi. Hampi kasan tukuy sonqop akisqapaq, hampi kasan mayqinchus huchallikuqpaq, chantapis suyakuy hatun kasan mana suyakuyniyuq kawsaqkunapaq, mayqinchus wañusqasña hina kanku yuyayninkumanta. Jesucristo kunan día invitasuyki alabanaykita, graciasta qonaykita, tukuy sonqomanta, ajinataq kan watejmanta, sayarimuyki, ojarisuyki Señor Jesucristo, allinta kawsakunaykipaq. Qan munaykichu kunan día alabayta Señor Jesucristuta, wasinchikwan noqanchikwan alabana tiyan munasqa kuyamasi. Porque pay askataña ruan kawsayninchikpaq. Entonces imatasuyanchik kunan día noqanchik alabana tiyan payta. Chay invitación wan kunan día noqanchik kusikuspa kana kayakama.